Siyabingelela mbukeli kule ngqalabutho yenqophamlando yohlelo Ekhaya Jikelele. Kusasa ke kuzobe kubungazwa kukhunjulwa impi yasesandlwana eyalwa ngomasingana wangonyaka u1879. Laphana ke umbukeli uZulu wahethelene namangisi. Amangisi ayiphethe ibhama amabutho kaMnguni wona ayiphethe amahawu nemkhonto. Ayisabathe amangisi ayadubula avika uZulu ashone khona. Kwakulokho kuzwakala insizwa zibonga nje zithi ngadla mina kababa. Esheselalise phansi ingisi ke uZulu. Ingakho nje ke mbukeli ingxenye yohlelo Ekhaya Jikelele izobe ke igxile kakhulu empini yasesandlwana namhlanje. Igama lami nguNoxolwa kwaMwala ihlaba limhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe sidala sawubona mbukeli isigamukele Ekhaya Jikelele. Kwindawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya mbukeli masibulise ngalentsasa umhla wama-23 kweyomqungu loke uLwesihlanu ugqibela kule nyanga kaJanuwari. Lonto mbukeli ithetha ukuba iFriday mayifane nezinye. Siqulunqeke ingobozi yendaba kweli nakumazwe ehlabathini. Namhlanje ke amanqaku ongathi uwalindele athi inkundla yehlabathi iza kuwisa isigwebo kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli namhlanje. Kanti ke ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthi idabi elaliwa pha esandlwana ngonyaka ka1879 yaba imbalasane kwimfazwe apho ke amaZulu oyisa amangesi. Kuninzi ke mbukeli esikuphathele khona kule yure ndimlo unokanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye umadlo ngothi mazipho mamshukuma umazondwa ngezakhe ncamagushe kwizihlwele zonke ezindinqungileyo mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. Kuphela iminyaka eyikhulu kanye nama-45 kwatholana phezulu amangisi namabutho kaZulu empini yasesandlwana ngonyaka u1879. Inkundla yehlabathi iza kuwisa isigwebo kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli namhlanje. Ngonyaka u1879 kwaqopheka umlando ngesikhathi ibambene ngehluthu phakathi kwamangisi kanye noZulu ngaphansi kwentaba isandlwana. Ingabe ngempela yini yayibangwa kuze kuliwe yaba namthelela muni lempi eyanqotshwa nguZulu? Mbukeli wohlelo lwesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele osomlando bathi imbangela yempi yasesandlwana kwaba ukuthi uZulu wayesekhathele izenzo zamangisi ezinonya ezazihlukumeza kakhulu ingabadi. Imbangela enkulu yathukuthelisa amangisi kwaba ukubulawa kwamakhosikazi enkosi uSihayo kaXhongo Ngobese ebulawa amadodana enkosi uSihayo owayehola amadodana enkosi uSihayo kubulaweni kwalabo besimame kwabe kuwumehlokazi likaSihayo Ngobese ingoba makhosi ngakho ke igama lakhe lalingapheli emlonyeni yamangisi. Izathu zokubulawa kwamakhosikazi kwaba ukuthi babe wasole ngokwelela esilungwini beyophinga ngakho kamadodana enkosi uSihayo athi laphezwa ngokwelela konina beyesilungwini beyophinga nawo abesewele yobathungatha kwathi laphe bathola abesebabulala bonke. Empeleni imbukela akekho wazi ukuthi kahlehle yini enza ukuba amakhosikazi enkosi uSihayo awelele esilungwini. Kungenzeka ukuthi ayoyikhonzela uThixo wabamhlophe ngoba phela yabe seyandile inkolo yamangisi. Amangisi ayehola uJenene noFrederick Chelmsford awela umzinyathe Rockstrift mhla ziyi-10. Amangisi ayehola uJenene noFrederick Chelmsford awela umzinyathi eRockstrift mhla ziyisishagalolunye kumasingana. Thiwa ke amangisi ayihambela kahle nje insukwana agcine enkanise ngaphansi kwentatshana isandlwana ngasemfudlaneni umzanyana mhla zingama-20 kumasingana wangonyaka u1879. Amangisi ayibophele amabutho ayengale ka50,000 amanyawo ayihambe ngenyawo amanye ayeqhuba inqole ezayidonswa izinkabe ezi1000 zilayisha umthwalo ongamathani 5 ngayinye. Amabutho kaZulu ayebuthene ondini eholwa umdidiyeli wawo uNontshingwayo kaMahole Khoza intontela.
uNtshingwayo wayesizwa umavumengwana kaNdlela Ntulu ukudidiyela amabutho kaZulu. Ibutho likaNtshingwayo kwakuyintontela nokuyibuthela libandakanya umntwana osenza ngakhona uSotobe Sibiyandlela kanye noHlathi Ntshangase nabanye. Osomlando mabeyilandisa kahle le ndaba bathi impi kaZulu yahamba ibanga elingamakhilomitha angama-80 iphikelela lapho kwakunkanise khona amangisi kwayithatha izinsuku ezinhlanu ukuba ifike khona. Induna kaZulu zayihlela ukuhlasela amangisi ebusuku mhla zingama-23 kuMasingana ngoba ngalobo busuku unyezi lwalizobe ligcwele kodwa amangisi agadla kuqala mhla zingama-22 kuMasingana wangonyaka u-1879. uZulu wayesayiphumlele kwesigabhadakazi sangomhla zingama-22 emasimini ombili abuqamamanetshana iSandlwana. Ngenkathi ethelekelwa amangisi yakhala induku yamagwala ngisho isibhamu phela kodwa umkhuzi wawo uColonel Danforth wagcina ikhuzile impi yakhe yasihlehla. Ukuhlehla kwempi yamangisi kwayisiza kakhulu impi kaZulu ngoba kuthiwa ubumnyama babukhasa phansi kungekho nyezi. Seliphumile ilanga kwagcina ekudumeleni ibutho lomcijo namangisi yakhala futhi induku yamagwala. Ingoba makhosi umehlo kaZulu waxoxa lusolwazi ukuthi yena nebutho lakhe ingoba makhosi babe isifuba sempi kaZulu. Bawaqonda kangcono ke amangisi njengoba ayebhekise kuwo bagcina benquma ukuthi noma kungathiwa siyakhala isibhamu beuzulu okungcono abaqonde ngqo emangisini. Sekumlando umbukeli ukuthi uZulu wagcina eyinqobile lempi impi yaseSandlwana kanti kusasa kuzobe kubungazwa lempi KwaZulu Natal. Phakathi kwezicukuthwane okulindeleke ukuthi ithamele umgubho wempi yaseSandlwana KwaZulu Natal ingonyama yesizwe samaZulu. Ingonyama uMisuzulu kaZulu ithini umphame phuci ikhubalo lenyanga umgadla kahleshi ngisho sebemvimba nangenkantolo. iSABC njengoba wazi imbukeli ukuthi umsakazelo umphakathi izobe inkanise khona la kubungazwa khona uyimpi yaseSandlwana. NgiuCalvin wakwaDludla umdidiyelo semkantshubomvu ohlelweni lesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthi idaba elaliwe eSandlwana ngonyaka ka-1879 yamayimbalasane kwimfazwe apho amaZulu oyisa amangesi. Omkhulu bethu babekhona lapha entabeni encane. Ngalokho ngiyazi ukuthi ngizomela bona nesizwe nomhlabathi ngokunjalo. Ngokugcina umthetho okuyisikompilo lwethu thina Zulu sivikela umhlaba bephethe ombayimbayi siphethe inkhonto kodwa sabehlula empini. Lokho kwaba isithombe ukuthi kukhona uNkulunkulu ahlosile nesizwe esiwuZulu. Ngalokho umhlaba wonke namhlanje ubhekele kuthina ukuthi emva kwalempi yaseSandlwana onke amehlo abheka kithi. Athi ubheka kuthina lawo mehlo kwasho khona ukuthi ithemba lomnyama ithemba lomAfrika lilele kuZulu ninabesizwe. Ninabedlovu ngenxa yesikhathi angizubanda kakhulu. Ngithokoza kakhulu umsindazwe amazwi amnandi kangaka ngoba nawe ubuka uvuka nesike sidala kuze kwaba sekugcineni lokhu othe wasipha khona ukudla kwendlebe kungithokozise kakhulu enhlizweni yami. Ngiyathokoza umsindazwe usivule amehlo wasenza sakhula wasenza sacabanga ukuthi ukuphi lapho sisuka khona okufuthi ukuphi lapho sibheke khona siyisizwe nokuthi usikompilo lwethu sivikela kanjani lesi sikhathi siphila kuso ngoba abezizwe abakuyekile lokho
impi yaseSANDLWANA abakuyekile basaqhubeka namanje kodwa sebeqhubeka ngesimanje-ke manje okusho ukuthi izulu okwethu ukuthi sincike emikhulekweni esiyazi kangcono nedlozi esilazi kangcono noNkulunkulu esimaziyo ukuthi uyena ozosihola uyena ozosibheka asilondoloze futhi asawele siyisizwe ukuthi akukho kuyosiphazamisa. Bekusindwe ngobethole izolo eJoburg Theatre njengoba elinye lamaciko akhaliphile umbuso Khoza ubethula isifundo ke ngengqophamlando yempi yaseSANDLWANA. Abadidiyeli ke balolu hlelo uNomadlozi Mnisi kanye noCalvin Wakadludla banikele khona ke basiqoqela lo mbiko. Imlando yethu ayilaleleki ngoba omama bethu kwakube lento ukuthi kwathi ngelinye ilanga manje lento igcina ikhathaza indlela kanti uma ngabe kuculwa kuba lula lento ngayifunda esontweni yabo umfundisi mayikhuluma naye ikeyboard yadlala kuba lula ukumlalela kodwa umuzovela amathi uyakhuluma ngeke ingakho ngitheke angithatha isiko lakithi ngilenze libe ukudla kwamihla kunokuthi kube yinto kaSeptember kuphela. Impi yaseSANDLWANA yayi-1879 January 22 kwakulwelwa ukuthi England yayithi ingonyama iqeda amabutho akuqedwa amasiko umuntu mayonile kwakunesiko lokujoja kodwa iphele zonke lezi zinto ukuze amangisi akwazi ukuhlala khululeke futhi bafuna ukushumayela ngenkani bahungule bonke abantu baphume kubeni yilokho ababeyikhona kwa ingonyama ukucetshwayo yayisithi cha ayifuni yona akukhuluni bayimpintsha lento baze bathi ayihlawule ngenkomo ezu200 ezayibiza inyoni kayiphumuli ezazi yifa likaNosidiya eyomama kaZulu benoqwaba kuthiwa lezo nkomo ingonyama yathi ayikhishwe lapha bathi khona amabheshe tanxanye bathi amabheshe tanxanye kwakusho ukuthi sonke manje siyanganxanye singemanzi yalwa ke impi ngo22 January amangisi anqotshwa kodwa umusa ubukisisa kahle kongekhona ukunqotshwa kuphelele ngoba akukwazi ukuthi namhlanje asizazi ngobani sifaka amabhayi siyabhodla kodwa ukho umehluko esiwenzayo emhlabeni yini lesiyenzayo ngakho iSANDLWANA uma singasicubungulisisa sibheka ukuthi ikuphi la thina sinyatheleka kabi khona namhlanje kukude la singaya khona. Uza kuphinda ube phansi kweliso elibukhali umgaqo nkqubo wamazwe ngaphandle xa inkundla yehlabathi yezobulungisa iwisisigwebo namhlanje kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli. Abo ke babenovelwano neSirayeli bagxeka eli ngokuthatha elinqanaba lingqongqo. uMzantsi Afrika uthi awukwazanga ungenzi into kubhubhiswa abantu eGaza. The international community failed Rwanda. And must always leave us with a sense of bitter regret and abiding sorrow. Owayesakuba ngumphathi wezizwe ezimanyeneyo wayengcwabene enokuzisola xa kwakusenzeka imbubhiso yaseRwanda. Uluntu lwamazwe ngamazwe ngakumbi izizwe ezimanyeneyo zange zisebenze ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukunqanda inginginya yokubulawa kwamatutsi okwakukhuthazwa intetho yentiyo nolunye uhlobo lweendaba ngelo xesha. uMzantsi Afrika wawulungiselela unyulo lokuqala lwedemokhrasi ngelixa kusenzeka oko. The United Nations has asked us to be involved in the situation in Rwanda. They have not asked us to intervene militarily. uMzantsi Afrika ngoku uthi awuzukuyibetha ngoyaba imbubhiso yaseGaza emva kokuba ibhunga lezokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo lisilele ukuvumelana ngesigqibo sokukhokhelela ukuba kuyekiswe imfazwe. Once again calling for a ceasefire, and we're now saying that there needs to be follow-up by those international agencies that are supposed to ensure that there's a rule of law, there's order in the world. Abezomthetho banethemba lokuba inkundla iyakuwisa isigwebo esisiso. Under the Genocide Convention, nothing justifies
genocidal acts currently being committed by Israel. Self-defense is no answer to genocide. Ukuqhushunjiswa kweGaza ngusirayeli kuyaqhubeka kwaye izizwe ezimanyeneyo zinike ingxelo yokuba ngabantu abali-12 abathe babulawa kwiziko lezizwe ezimanyeneyo. Umphandle oyinhloko kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, uBrigadier Bongani Gininda uziphikile izityholo zokuba wazama ukufumbathisa umtyholo wesibini uBongani Ntanzi ngemali engange-3 million randi. Efuna ke abandakanye abanye abatyholo ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa. Oku ke kuvele ngethuba uadvocate Thulani Mngomezulu ehlaba ngemibuzo uBrigadier Gininda nophikileyo ukuba wanyanzelisa uNtanzi ukuba atyikitye ubungqina bokuvuma ityala obulungiseliweyo. Umtyholwa wesibini uBongani Ntanzi utyhola ngelithi umphando inhloko kwelityala uBrigadier Bongani Gininda wathi uza kumnika i-3 million rand ukuba nje angabandakanya abantu abathile kwelityala ngomhla wama-21 ngoJuni ka-2020. OkaGininda uthi akukho bunyani kwaphela kwezi zityholo. We offered him 3 million as long as he's going to make sure that he's implicating the right people. OkaGininda uyakuphika nokuba waye wangcungcuthekiswa umtyholo wesibini uBongani Ntanzi ebethwa inyanzeliswa ukuba atyikitye ubungqina bokuvuma ityala. You were driving a white BMW. You sat on the edge of the back of the motor vehicle of that BMW, and you took out some document wherein you told him that he must sign here. Otherwise, they'll proceed with what they were doing. That's not true, my lord. Subsequent to the Sergeant Mokhane leaving East Rand, he went to Moroka. From Moroka, the EVL shows, my lord, in that afternoon that he drove towards Pretoria, taking, I think it's the N4, to the Northwest Province. Nangona uBrigadier Gininda elimele elokuba uNtanzi wayemelwe ligqwetha ngethuba evuma ityala kwesibini, uNtanzi uthi ngamampungela. The only document he signed was a document shown to him in Germiston around industrial area. That's where he was compelled, because he was beaten there, to sign the document. I don't know how the instructions were given, but what I know, on the 23rd, he accused two stood up and said, "This is my attorney." Amagqwetha afuna ushicilelo lweseshoni yenkundla yokuvela kokuqala komtyholwa ukuze kufunyaniswe ukuba umtyholwa uBongani Ntanzi waligxotha kusini na igqwetha lakhe umjiyako. Umphathiswa wezamapolisa umnumzana Jikelele uthi kuza kusekwa iqela elikhethekileyo labaphandi ukuphanda ngodusho oluqubayo kwicandelo leteksi nolusube imiphefumlo emithandathu esajonisi kwiphondo lapha eMpuma Koloni. Umnumzana Jikelele noxa wakhe wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga badibene nabahlali ngelokufumana isombululo kulodushe. Abahlali basePort St Johns bebequmbe besisifu baxalathelane kule holo nalapho befuna impendulo kurhulumente emva kokuba kwathi kwasuka udushe lonoteksi kule dolophu nalapho kwathi kwadutyulwa abantu abasithandathu basweleka kwantunya ngomlilo iimoto ezisithandathu. Kungoku nje bathi bafuna umphathiswa uBhekicele aqinisekise ngokuba bonke abantu ababandakanyekayo bayabanjwa. Uprops wasesikisiki une-owners ezi-owner kuncedo baneteksi abanazo, so udutshe soze luphele. Umphathiswa uBhekicele uqinisekise aba bahlali ukuba zonke izinyanzeliso zabo zizawufezekiswa nanjengoko sithi kuzawusekwa igqiza ezawuqinisekisa ngophando kuphinde kubanjwe abantu ababandakanyekayo. Udaba olwenzeke lapha ukudutshulwa kwabantu nokudedelwa kwabantu kusuka manje luzoholwa ibona bobabili. Sibeke esandleni zabo. Hlala phansi. Ba responsible must be. I'm saying uphethe kwi-province omunye u-deputy national commissioner Jikelele
asibuze asidlule ngalesibuza kubona. They must give us answers. Urhulumente uthi uyathethathethana nabenkonzo zeteksi uqinisekisa ukuba kukho uxolo kulo lonke iphondo leMpuma Koloni. Kufanele baconsulte both elusikisiki baconsulte ePort St John ukuthi le route sisanga eda yini umuntu. Uma ngabe ingakhona ukeda umuntu that application ayikwazi ukuapprove. Le ndibano kaRhulumente nabahlali ibe impumelelo nanjengoko abahlali bexolile lezi zindululo ezibekwe phansi nanjengoko ngoku kuzawukhangelwa benzi bobubi. Bazoqala phansi ngoku abantu basebenze iteksi zihambe abantu abaye ezikolweni lokama abasebenzi babuyele emsebenzini. Dinkululeko Nyembezi Iindaba ze-SABC ePort St John's. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Sekungumlando ke manje mbukeli wohlelo ekhaya Jikelele ukuthi uZulu wawathela othuli namangisi ngonyaka u1879 empini yasesandlwana enquthu kwaZulu Natal. Sibizeke ingcitha buchopho zosomlando ubaba uManyosi Mbatha kanye noKhaya Ndwandwe ukuze bazosihlubela udlu bekhasini ke ngomsusa walempi ukuhlelwa kwayo kanye nokudla komhlanganiso kwesizwe samaZulu. Asinibingelele sinamukele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi sihlanganyele kanye nani namhlanje kuseni. Hayi naze nabahle yabona nje ngibona ingqepho ngithi hayi uNdwandwe namhlanje ufake kuthiwa yini Ndwandwe endlebeni iqhaza kuthiwa ziqhaza hayi nibahle kakhulu sibonga kakhulu ngokuthi ke nibe nathi. Asiqale ngabe baba Manyosi mhlawumbe nje ake silande nje silandela lapha umbukelo sekhaya siyamlandisa ukuthi azi athi naye mhlawumbe emva kwalengxoxo yethu athole ulwazi oluningi ukuthi siyazi ukuthi nje kwakukhona impi yasesandlwana amaZulu anqoba amangisi kodwa kulandela umbukelo sekhaya ukuthi kwabe kuyini sisusa salempi. Ngibonga sisi. Ukusuka nje ngihlale isisusa sempi ngingathi kwakungumona kwabandle bekhanyelana. Ngoba kwakunemithetho ababe sebeyishayela abantu bakithi njengoZulu befuna ukusikhiphe kubeni sibe ngamaZulu mhlambe sibe lokho ababefuna ukuthi sibe ikhona ukuze bekwazi ukuthi mhlambe besilawule. Isusa sempi kwaba ukuthi beshayele imithetho isilo sasondini uJinini Ndomnyama bemshayela imithetho befuna nokumlawula nje yonke lonto leyo ababe ebeyenza njengokuthi babe bemshayela umthetho ukuthi kwaZulu umuntu uma ejezi faka nendlela yakho nejeziso zakhona bathi ukuthi azikho right bafuna ukuthi umuntu ma onile kutshelwe bona bemjizise ngendlela yabo. Okwaku wrong ngaleso sikhathi ngoba kwakuthi izwi lalibuswa isilo lasehlukene kabilo vele. Kukhona elingaphesheya kothukela kukhona elingapha kwaZulu. Befuna ukuthi bephathe ngale ngaphesheya bephathe nangapha. Iyona susa sempi ke leso nangale mithetho ababeyishayile njengokuthi babefuna ukujezisa uSihayo wakwaNgobese. Yonke nje ke lemithetho yokuthi amabutho kwaZulu ahlakazeke angabibikho ngasabuthwa nentombi aziphathe ngalendlela babefuna ukuthi ziphathe ngayo zingalawulwa ngokuganganisana ngokwamabutho. Nenkolo kwase sebefike nenkolo yabo yabantu abamhlophe kodwa thiwa basebekhona abasebecezukile njalo ngapha kwaZulu sebengale nancane. Base bekhona ngoba phela abantu abayinganxanye bengemanzi. Inhloso yabo kwakuba babevele benza i-divide and rule because ngoba isizwe samaZulu sasibambene kakhulu si strong babuka ukuthi ukuze sisiqhekeze singene phakathi nendawo asenze i-divide and rule ishayile umthetho. Kungahambisani ke lokho ke nenkosi ucetshwayo. Kungahambisani nenkosi nanesinto sonke nabantu bonke Jikelele. Ndwandwe kwakungasiyo ke impi eyayifufusa lena uthini umlando? Ngibingelele dadewethu yayingafufusi ngoba ukufika kwabamhlophe bafike bathola uZulu ebumbene. uZulu uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuba nenkosi, kusho ukuthini ukuba nomhlaba. Izona into ezimbili ezisemqoka. Ngalenkathi bengena babefuna umhlaba, bathola ukuthi umhlaba ngowesilo ngoba inkosi iyinkosi ngabantu kodwa umhlaba ngowayo.
manje mabe belokhu beqhubeka bezama ukushintsha imithetho kucaca ukuthi uZulu akahlakazeki ngoba isilo sisibiza ngokuthi unomthebe lempi ke lokhu behlangana ke behlukana kucaca ukuthi uZulu akafuni ukuqhelelana njengoba bona babehlosile into abayenzayo bangena njengalokhu uzakwethe seshilo inkolo yebo inhle kodwa bona bayisebenzisa bayisikhali sokuzodunga uZulu base bemguqule intweni eziningi kwashaya imithetho yesithembu ukuthi umuntu azuganwa isithembu akugcinanga ukuthi bafuna ukuthatha umhlaba kodwa babe sengena ngisho emakhaya sebenquma ngisho ilobolo base befika lapha ke khona sebezothinta unomthebe eqobo lwakhe ukuthi kwayena kufanele ayo report akubo manje lokhu kuZulu athi kayi kungasasifileka ngaleyo nkathi njalo unomthebe bamgudluza nje inhloso yabo ukuthi angabibikho phakathi kwabo kube yibona bazophatha engabe saba inkosi bese kuba yibona so ke lempe lokhu kucaca ukuthi uZulu uyaqisha nabo bayasondela uZulu uyaqisha nabo bayasondela ayike kwasekuthiwa ke ziyohlangana ke kwantombela khona lapho okhalweni nangempela uZulu kwayithatha imkhonto ephakamisela phezulu ayibamba kwashona khona siyakhumbula ukuthi umlando ubeka kahle ukuthi inkosana yabo ilapha lapha yasala khona ngoba uZulu kunokuthi kuthiwa kulimala isilo kufanele uqale weqe mina kuqala phambi ukuthi uyofika esilweni esikhona njengamanje isiko lami njalo likuvuma igazi lami qobo lwami likuvuma bathi ukuze niyofika ke lapha esilweni yeqani thina ngaphezulu okungenzakalanga ke dadewethu baba Manyosi ubaba uNdwandwe uyakhuluma lapha ngokusho ukuthi hayi kwagcina sekufike lapha besebethi khona ke hayi yiziphi lezi zehlakalo ke zenza ukuthi ke uZulu abesethi hayi ke ayisengangathi ke lena kwathatha izikhalo athi ke siyohlasela ngiyazi ukuthi kuyakhulunywa lapha kukhulunywa nangeenkomo kwasekuthiwa inkosi ucetshwa yihlawu lezi ngamakhulu amabili engaphezulu ngamakhulu amabili kwaZulu kuneyinkomo ezimhlophe babiza ukuthi inyoni ayiphumule so mabefika vele babo ukuthi laba bantu kuze sibathinte emanonini belwe ngoba babejethi kuzoba lula asibathinte kanje bakhuluma bafike bathi bafuna lezi inkomo lezi ke ezazingaphezulu cisha 500 inyoni kayiphumule inkomo ezimhlophe eziligugu kwaZulu yebo bafuna zona bafuna isihayo amaqhawe kwaZulu ayivikela njobe seshilo nje ubaba uNdwandwe ukuthi kwaZulu uma uzofika enkosini ufuna uqale kimi namanje nami ngiyayinikela namanje ukuthi uma uzothinta yami inkosi ufuna uqale kimi udlule kimi vele kuzoyithola ke namanje ukusegazini le nto lethu njengamaZulu so uma sebenze lokho ke sayidela bayidela obaba omkhulu bethu njengamaZulu ukuthi no nazi ibhamu zabo lezo kulungile inhlamvu izongena emntwini ishaya umuntu nathi sesifikile kithi yasuka ke impi ngenhlahla kwakwenzeka konke lokho kwakuyisikhathi sokubutha kwaZulu kwakumkhosi wolokhuzana waswela kunebutho lapha lalibutho ingoba makhosi uyazi ke kwaZulu impi isilo sakwaDukuza sase simise ngenye indlela yaso ukuthi ayime njengempondo zenkomo nani ke nemkhonto uma beza isifuba sempi kuza abantu abadala vele isifubeni sempi abahamba kancane abanobuchule babe lokhu besondela kancane kancane impondo zihamba so kwahlwe mina baba Manyosi Ndwandwe amabutho kaZulu ngokwacwaningo lwenziwa noma ke kuyavela yini ukuthi ayazi yini ukuthi amangisi azozana ibhamu ayayazi ingozi ayeyobhekana nayo ayayazi ingozi kwakwazi ukuthi bona balwe ngenye into balwa ngeyibhamu nezinhloli ngoba ubona nje izinhloli zayihamba ifike ibona ukuthi baphetheni beza nje vele ngoba sebesho nje bethi iZulu asithatheni imkhonto siyibambe siyiphakamisele phezulu mangenjalo siyawusala phansi so bayavele ngoba umkhonto basike sakhuluma kwaZulu mawuphethe umkhonto nehouse kwethembile bathi siyobhekana nazo lezi ibhamu ngawo lamahawu ukhumbuleke dadewethu nentelezi ke ibuyise babazi ukuthi ayikhona nentelezi siyiphethe ingakho ubona nje ke basala enkundleni ubuthaqathaqe kubeni zikhona ibhamu zabo aya evele azi ukuthi siyobhekana nabantu ngomkhonto yikho babethi uyadela wena usulapha uma ngabe bekubona usulele phansi babekubongela ukuthi hayi uyajabula sekusele mina ngiyashiwo ngiyazi ukuthi uma ngabe kubhekwa ngesikhathi manje makubhekwa iminyaka laba bantu ababelapha nje bayadesha ubaba Manyosi ukuthi kwakubantu abadala ababesesifubeni uyibuza ukuthi babehamba amakhilomitha amangaka abantu abadala okuchaza khona ukuthi yabona impela ngalezo ikhathi ukuthi kwakukudla nokudla kwakudliwa ngalezo ikhathi ngoba bebenamandla beqinile impela ngiyazi ukuthi ena usubalile indaba yesifuba ukwakheka ukuthi kwakwakhwe kanjani ukuma iformation yamabutho ebhekane ngabe yiwamasu lawo yilo kuphela isulelo noma ikhona amanye amasu babawasebenzisa ukuthi bakwazi ukuthi banqoba amangisi yisiloqala lempilelo lokuhamba ngokwempondo zenkomo ebese kuba ukuthi inhloli uma zibuya kumdidiyeli ngoba ibutho uma libutho libane nomholwali lida
kanjalo ebese kuba nomdidiyeli ke Jikelele labo bantu inhlolo uma ihamba zizona izobuya nokutshela laba abantu laba engibabalile umdidiyeli Jikelele izinduna zamabutho uthi le yampi imi kanje beyichaze laba sekuzoba semqondweni ukuthi yazi mayimi kanje soyingena kanje amabutho umdidiyeli uyazi ukuthi uzowadidiyela mase qedile wadidiyela uma selokho wakhipha ngegaba uwakhipha kanjani uyayibuka impi nje masingabala njengo untshingwayo kaMahole beno Mnyamana babe ibuka impi ukuthi okay lempi mayingena kanje sidedela kulolu mhlambe kulolu phondo lungapha ngene kakhulu lolo ngene ngapha mhlambe lume kanjalo nisuba siyasondela iyona ndlela ababeyisebenzisa ukuthi laba abantu ngoba bephethe lezi ibhamu fanele sibangene kanjani kungekho ke emqondweni ukuthi maqhuma isibhamu uzokwesaba kushona khona siduma sinjani ngiyakhona into engiyoyilwela yizwe inkosi umhlaba zingane zami babondwando kuyasho futhi kuthiwa lapha uZulu wayesethi noma eselela ubiyaca amangisi eselele phansi elinyisu ababesebelisebenzisa babe wakhumula lezi impahla abayigqokile sebayigqoka bona ukuze amangisi mabeza ezocabanga ukuthi mayibuka acanga ukuthi hayi abangakithi lapha uZulu abantu abahlakaniphile baphiwe nje ukuhlakanipha so kunesisho esithi indaba isegudwini so sikhuluma ngelinye ilanga bayakwazi ukufunda umuntu ukuthi ukuze ngimthole kuphi fanele ngusebenzise sikhumbula ukuthi nawo amangisi basebekhona basebeqembukele ngakuwo babekhona abantu abamnyama ababengapha ngakuwo yingakho ke bathi asithathe nale uniform yabo sigqoke yona ngoba babefuna ukuqotha lezi zitha lezi engabantu abamnyama ngoba kwakungaswali wona amangisi kuphela nabantu abamnyama kodwa khona basebeqembukile babuya ngale bethengekile bethenjiswe ngoba phela babe baphatha ngezethembiso kwamandla ke uZulu wayenqumile ukuthi uyofela khona nangempela wafela khona wafika wabehlula njengoba kungumlando nje ke namhlanje ukuthi isilo bakwazi ukuzivikela sanqoba ke baze kunanezagaga baze besho bethi ke amaZulu ashintsha ababhishophi bethu ezizinto eziningi isilo esaqopha umlando omkhulu kakhulu lesi isilo sasondini ngiyazi ke babumanyosa ukuthi ayi indaba ke zokuthi anqotshiwe amangisi lapha ya eSandlwana akubanga izindaba ezinhle ke le indlovukazi yale eNgilandi nabanye abakhuzi bempi ababekhona lena kwabe sekulandelana emva kwalokho kwaba lihlazo kakhulu ngoba indlela esasiphila ngayo sasithathwa njengabahedini ngisebenzisele lo gama okwesibili baphethe isibhamu futhi amangisi ngaleso sikhathi ayiwona engcono ngokohlobo lwekhala ayisebenzisa azohlulwa abantu abaphethe imkhonto azohlulwa ngabantu ngoba babe batshela iqiniso nje bese eseshilo nje ubabundwana baningi abantu abamnyama ababe sesayidini langale bonke labantu abangale ngaphesheya kwathukela babefike bethi Ndwandwe ukhonza le enkosini nathi Ndwandwe nokuthiwa nawe uzoba inkosi ngokwakho ngasakhonza umuntu wena uyinkosi udaba maluhlula ulusemantshini konke lokho basekufikile kuQueen ukuthi baba istrategy ababesebenzisa still behlulwa khona kunjalo uZulu esehlukene phakathi kwaba lihlazo kakhulu lokho ngithi thina abantu abamnyama ngasekhona uZulu kuphela kwaba yigugu elikhulu kakhulu kithi thina njengabantu abamnyama bonke ngoba uma uthola umlando babe khona babesuka la enkalweni zala kakhulukazi abangamapeti abase bethatha isinqumo sokuthi bawolekelela amaZulu ngokuthi ke kwakhanjwa ngenyawo ke kwagcina ukuthi sebemnqobile uZulu kodwa babeyenzile imizamo yokuthi bahamba nabo bawolekelela ngoba nabo babekholelwa entweni efanayo noZulu ukuthi asikwazi ukuyekela amangisi afika zosilawula eziloba bamkhulu babaphethe basebesithathile leso sinqumo sokuphuma ukuthi bawolekelela amaZulu kwase kungasikho ukuthi bawolekelela amaZulu kwase ukuthi umuntu omnyama komnyama babondwandwe ke siyazi ukuthi namhlanje kusasa ke kubungazwa usuku ke lwayo impilo eSandlwana konje uma ngabe ke yini singalindela siyazi ukuthi kulindelele ukuthi ngonyama ibekhona lapha yana kuba umcimbi omnandi kuba ngumcimbi omnandi cishe nabantu bakhona bayahlomula kakhulu kuba amabhizinisi ngoba kuza abantu abaningi kufika lapha khona cishe sekwenziwe kunegaba ke kulokho esibona ngoba isimo siyasiguquguquka kunegaba eseyiqalile zabakhona kusasa ke kuzobe kuyilemviliyelo ukukhonjiswa ukuthi impi yenzaka kanjani uZulu uzobephelele khona kusasa kube yilo mviliyelo bese kuba ke into esemqoka kakhulu inkulumo yesilo
esiyethula siyibhekise esizweni. Engicabanga ukuthi ke dadewethu sizokukhumbula ukuthi kungokuqala kiyo esandlwane engasekho undunankulu kaZulu. Esingazi ke leso sikhala sizovaleka kanjani ngoba umuntu oyesukumise undunankulu kaZulu isilo undunankulu kaZulu. Ngicabanga ukuthi ke kuzoba khona lendlela indlunkulu ehlele ngakho ukuthi abadala bazomisa kanjani naleso sikhala bazozama ukuthi bazivale ngoba kuyaziwa ukuthi abadideli bamabutho vele bakhona kodwa undunankulu kaZulu akasekho cishe isitulo bazobe besibekile sivacate njengoba besibona kwenzeka ngaphambilini. Engicabanga ukuthi kuzoba kanjalo kuzobe bese kuba inkulumo ke yesilo uma sekukhuluma isilo ke sekukhuluma umlomo ongadedimanga akekho ovunyelwe ukuba isakhuluma. Ubuso uyaphela umcimbi akekho nanele inkulumo yesilo noma ngabe uphethe isikhundla esingakanani noma ngabe uyini ngokwesiko lesizulu akuvumelekile kusuke sekuphelile. Izoba khona ke nabanandisayo ke ngoba bekhona abaculi ke umphakathi ukuze ke nawo uthole lokho abayibethi ngesingisi entertainment. Awu cha incitha buchopho ngempela injula buchopho. Sibonga kakhulu ngolwazi lweni enithena sicobelela lona lapha ke ekhaya Jikelele sinifisele nje nosuku oluhle. Hayi sesiyobona kusasa ke ngoba thina ke siyazi la SABC sisakazela umphakathi sihleze sazi ukuthi kwenzakalani. Bakhona nje abankanise ke abazohamba bonkanisa lapha esandlana ukuze phela umphakathi uzobona nawo umuntu ezokwazi ukuthi avule ngibabona kude abone lo mbungazo. Sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu nibe nosuku oluhle. Sibonge kakhulu. Labo ke mbukeli bekungongoti bezomlando uKhaya Ndwandwe kanye noManyosi Mbatha abasivakasheleke lapho ohlelweni njengoba kubungazwa nje ke impi yasesandlwana. Kusasa ke nqothu njengoba sesishilo mbukeli esifundazweni KwaZulu-Natal kuzobe kubungazwa ke impi yasesandlwana eyabambana ngehluthu ngonyaka u1879 wanqoba uZulu hebe uSuthu hebe uSuthu. Ake sisiqunga seyidolo siyabuya emva komzuzwana. Izulela dumobala lapho ngenamngekhona lapho ngenamtholo khona umahlamvana aphulumlendu linde ubaswe ngmantshonga benogqilemana izima lemnyama engabende bezingwe nobezingonyama ebiqhutshwa ngumseleni benonogalaza. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Ingonyama yesizwe samaZulu uCetshwayo kaMpande nguyena owayebusa ngesikhathi sempi yasesandlwana eyalwa ngonyaka u1879. Nguye ke mbukeli owanqoba lempi eyingqophamlando kanti ke namhlanje sibize inyosi yesilo ubaba uBuzetsheni Mdletshe oke wasihasha isilo nowazi ukusuka nokuhlala umlando wakwaZulu ngoba ezinye zezinto kanye namanye amakhosi abusa uZulu ekhona. Msindazwe asikubingelele baba sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu uxoxisana kanye nawe namhlanje kuseni lapha ekhaya Jikelele. Angibingelele nami kini nasesizweni sonke kuma-Afrika nje onke ngisho kubo phela abamhlophe abasaziyo isiZulu bakhona abakuthandayo ubukhosi bakwaZulu. Siyabonga kakhulu Msindazwe njengomuntu nje ke osekukudala ephila namakhosi kaZulu wazana nabantu abake bahlala namanye amakhosi engabe nje kwakuwumuntu onjani uJilindo Mnyama? Ingonyama uCetshwayo ekukhuleni kwayo okuningi yayibukhombisa ubuqhawe isikhombisa isibindi ngoba kwakungakabi kudala ukubusa kwelembe inkosi uShaka njengoba sazi ukuthi impi yasesandlwane ilwe engakadluli 50 eminyaka kukhotheme ingonyama uShaka ukukhomba ukuthi bakhona babesaphila ngesikhathi sempi yasesandlwane abake bazilwa izimpi zenkosi uShaka yikho futhi eyayikuthanda kakhulu njengoba ngisho ukuphaka impi ayazi kuguqule kulokho okwakwenziwa ingonyama uShaka njengombumbi wesizwe samaZulu futhi yayivele inakho ukuthanda ukunqoba uma yayisebenzisa amandla kakhulu omnqobi okuyingonyama uShaka. Msindazwe njengoba usho ke nawo ukuthi ke le inkosi uCetshwayo wayethanda waqhubeka nezinye indlela ezayisetshenziswa inkosi uShaka engabe nakhona yini ayehluke ngakho ke kwamanye amakhosi? Singathi inkosi uCetshwayo yakhombisa ukusuka kwamanye amakhosi ngoba ingonyama uShaka nengonyama Mpande nengonyama uDingane babusa ngekhathi ezazingakabi nawo amandla okucindezelwa ngabamhlophe njengayo
yona yaphila esikhathini sokucindezela ngabamhlophe kodwa yema izazi ukuthi inkosi yakwaZulu noma inkosi yabantu bakwaZulu yoba lithi uthi umlando isifike phesheya eNgilandi engasekho amabutho ayo eseyinqotshiwe seshisa isigodlo sesiboshwa kodwa yathi mayifika eNgilandi kuthiwa ikhuleke eQueen yathi uyisumpande kakaze ayitshene ukuthi lapha emhlabeni kukhona enye inkosi yakuyikhulekela yiyo inkosi yebo kwacasuka lokho amangisi kodwa akusizanga lutho kusho ukuthi ayehlukile ngokuyiqonda ukuthi inkosi ayibucela ubukhosi ngobayo nje. Msindazwe uma kungathiwa nje ke uchazela umbukeli osekhaya ake usilandise ngemicikilisho nanemkhuba eyeyenziwe ke uma ngabe impi izophuma iyobhekana nezitha kwakwenziwani? Nina benkosi ziningi lezi zinto okudinga kuba nabe vele ziyandiswa ikhathi zokukhuluma ngazo. Uma sekufike isikhathi sokuthi akusekho kunye Zulu isiyahloma impi kwakunokuhlakana obuningi babantu bakwaZulu babe nemkhakha eyahlukene kwakukhona abantu abazi intelezi ihlahla ukuthi babeyazi science yakwaZulu ukuthi uma impi isichelwe nalezi ihlahla kuthi umuntu wakhona noma ngabe elimele kodwa angalimali endaweni yokuthi angalimala afe yingakho babekwazi ngisho ukumhlabela umuntu uma elimela avuka phile yingakho babekwazi ngisho ukuthi bamphuzise umuthi bamhlinze bakhiphe bonke ububi baphinde bathunge ngosinga avuke lo umuntu aphile bese ke kuba lemfihlo ke enkulu yokukhuluma namakhosi asuke asalala njengabanikazi besizwe okuyiwona umkhuleko wakwaZulu owadida amangisi kwasethiwa baguqula obishop babo ngoba bafike babona ukuthi khona imfihlo uma sekukhulunywa namakhosi amadala neindlovukazi namakha wonke asendlunkulu sekubizwa zonke inyandezelo zikaZulu ibisichelwa impi ibisinikwa umiyalo ingonyama leyo mpi ifike ikwenze lokho okuthiwe iyokwenza. Manje baba uMdletshe singamthatha yini simbeke ezingeni lo shaka kasenza ngakhona uJinindo Mnyama ngenxa phela ukunqoba kwakhe lempi yasesandlwana? Uma nje sizolisho iqiniso bakwethu singalesabi singawadli amandla ngonyama yalwa ngaphezulu kwenkosi uShaka ngoba inkosi uShaka yayilwa nezinye izizwe ziphethe imkhonto kodwa yona yalwa nomhlaba amangisi iqhwaga zomhlaba ezaziphethe lonke uhlobo lwesikhali ezazilwa ngawonke amaqhina omhlaba njoba amangisi ayunqobela umhlaba kodwa lapha kwaZulu afika nqotshwa nabantu nje bephethe nje uthi olunensimbi phambili engaphumi insizwa efika kuwe ngikwaze ikulalise phansi ngakho ke inkosi uCetshwayo yalwa naphezulu kwamakhosi akwaZulu onke akabusa ukunqoba amangisi njoba ibithi ngonyama ekhothema ubhekana aphuma esiqwini athi saba ziqhwaga zomhlaba thina Zulu iyinyanga ezisithupha njoba sasinqoba amangisi esukela January February March April May June kwathi ke ngoJuly 4 baqoqa kumhlaba wonke usuzojuma inkosi ngoba into eyayiphakiwe yabikwa yadwetshwa kahle ngasesandlwana le yalapho ndini sebezoshisa undi baqhamuka nje sebeqhamuka sekuphelele wonke umhlaba khishwe iboshwa ngemajele ngakho ke yaba isiqhwaga singaphezulu kwengonyama uShaka ngokunqoba isizwe esikhulu kangaka sesifakele wonke umhlaba. Msindazwe unothile mude futhi ke umlando wesizwe samaZulu ucabanga ukuthi lokho esichazelwa khona ezincwadini zomlando ngalempi iyona nto eyenzeka ngo1879? Kuthi incwadi zahlukahlukene enye into eyayingishiphe kakhulu kumbalwa lapha kwakubhala khona abantu
ababeyibambile empini kwawujala ukuthi kubhala abantu abezwa ngosizo kodwa kamangisi ke aphendukezela namabomu ngo2017 isilo sengikhiphe nomntana enkosi njengenyosi sikhona lapha yana eWales naseLondon naseNgilandi uMr Young usomlando wakhona wathi mayibeka inkulumo asizwananga ngoba yena usedila kweyase Rock Drift eshiyane kanti leyo yayingasaphakiwe yayingasabikiwe yayingasenaso isibusiso sengonyama impi yayinesibusiso sengonyama leyo mhla ka22 January lapha bathi khona wathi mayibuzwa umkhuzi wempi emangisi ukuthi kwenze njani wathi akakwazi ukuthi angachaza thini wathi kodwa nje wabona idisaster into eyenzeka nje mhla ka22 kwaba idisaster okushuthi kakwazanga nanokubona ukuthi banqotshwe kanjani okhomba ukuthi kamandla kaZulu ngesikhathi senkosi uTetshwayo aye makhulu kakhulu engabe uzowethamela yini umbungazo ke walempi kusasa Ngomane kungaba likhona yini mhlawumbe iqhaza lakho uma ngabe likhona ozobuphathiswe khona uma kuseje ngiphila nyobe ngikhona kodwa ke akukho qhaza phela elingaphezulu kwaleli lokubonga amakhosi ngoba ilapho kunyakaziswa khona amakhosi amadala nawo lamaqhawala lapha bese uembathisa ohleze sihlalweni namhla ngoba namhla uCetshwayo phezulu ingonyama umisuzulu kaZwelithini nalaba abalele lapha enhlabathini bayathokoza ukuthi nanamuhla ingonyama isekhona kwaZulu okuyiyona nto ababeyivikela ukuthi ngeke inkosi yabo yenziswe noma yini besekhona ngakho ke owami umsebenzi kuyobe kuyilo ukuthi mayisilo singene enkundleni ngikhulume namakhosi njengoba nje kade saqala ukukhuluma namakhosi ngoba lolu suku luyabikezelwa ngoba usuku lomhlaba wonke jikelele ukuthi uZulu wenza imangaliso ngomkhonto Msindazwe sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba siyabonga ngolwazi lakho olunzulu njengamanje njengoba sengudedela baba besicela nje ukuthi ukusihayela nje kafishane uJeni Ndomnyama sithi thina wendlovu bayede sithi izulu ladumoma lapho ngenamunga lapho ngenamtholo khona umahlamvana abhlimleni vinde basongantsho ngabe noqhemana inzima lemnyama engabe nje bezingwe lobe ingonyama iqhutshwe ngumseleni benonogalaza bethe yosika ihlangu emkhweyantaba kwathi uyekeni lobo bomnyama bayobuye sabeke kufanele uyawucela izulu kunkosi inkulu ngabelwa abantu kudosa amanzi aphuma embotsheni ngezomtshezi umthunduluka ovuthwe ndulinde kwathi iqoza zawulabalabela kwathi nomsimewana eselobikwayo wamshaya phansi koluthumayo kwamandabasiludo kwathi uBarnabasi naPoriyeli kwaba seFrance wamshaya phansi koluthumayo kwabindabasiludo kwathi uJantoni kubafundisi wamshaya phansi koluthumayo kwabandabasiludo kwathi makukuku emaphoyiseni wamshaya phansi koluthumayo akwazi kwabandabasiludo wabale inkomo kekamshweshwe dungisela intaba zondi ezokhahlamba uJeni Ndomnyama ongangamabuya ezinziba kwangezolwandle nezokuthukela usakhamuzi ngamkhonto hlala nomakhosi ngonyama iqede wena wendlovu bayede sibonge kakhulu Msindazwe lawo ke mbukeli bekuyinyosi yesilo ubaba ubuzetsheni Mdletshe inyosi yesilo uMsindazwe besixoxa naye ngeqhaza ke lengonyama uCetshwayo kaMpande ngempi yasesandlwane eyalwa ngonyaka u1879 wanqoba uZulu njengamanje ke mbukeli sesingena ehoreni lesibili